Tuzahangana nabo kugeza ku mperuka, ntituzigera tuva muri iki gihugu. Major W'Ingoma akaba ari umuvugizi wa M23 ikomeje guhangana na FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muvugizi wa M23 rero avuga ko aho kugira ngo bicwe na FDLR, Mai Mai Nyatura n'indi mitwe ati bahitamo kwicwa n'indege za MONUSCO. Ni mu kiganiro umuvugizi wa M23 yaragiranye na radio Ijwi ry'Amerika dukesha iyi nkuru, aho yavugaga ku mirwano ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Major W'Ingoma yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ingabo zabo zibabajwe n'uburyo ingabo z'umuryango w'abibumbye zikomeje kubasukaho ibisasu mu gihe imitwe ya Codeco na ADF NALU ikomeje kwicira abaturage ubusa, izi ngabo ngo zikaba ntacyo zibikoraho. Ati niyo mpamvu rero aho kwicwa n'interahamwe za FDLR na Mai Mai twakwicwa n'iyo MONUSCO. Ati kosa twakoze ryo guhungira mu bindi bihugu ntituzongera kurigwamo na gato, ati tuzagwa mu gihugu cyacu. Yakomeje agira ati tuzahangana nabo kugeza ku mperuka, niba batekereza ko tuzasubira muri Uganda bamenye ko bitazongera kubaho. Twiteguye gupfa, ati duharanira uburenganzira bwacu, turashaka kubaho neza mu gihugu cyacu hatarimo ivangura na rimwe, abana bacu ababyeyi bacu bakaba mu mahoro, kandi ati tuzabiharanira, ati kugeza ku mperuka. Hashize icyumweru umutwe wa M23 wubuye imirwano, ariko ukaba ukomeje gushinja ingabo za guverinoma kuba nyirabayazana w'iyi mirwano. Ikinyamakuru Actualité.cd gikomeye muri Kongo kivuga ko byibuze ibice 70% by'ibice bigize teritwari ya Rucuru na Nyiragongo byamaze gufatwa n'inyeshyamba za M23. Ubwo twatunganyaga inkuru rero, imirwano ikaba yari iri kubera muri Bunagana, akaba ari hafi y'umupaka w'igihugu cya Uganda, nk'uko amakuru atugeraho yakomeje kugenda abigarukaho. Mu makuru yandi rero akomeje kugenda avugwa muri aka kanya, reka mbabwire yuko abarenga 80,000 bahunze imirwano ya M23 bashobora kwibasirwa n'inzara ikomeye cyane, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Umuryango w'abibumbye watabarije abarenga 80,000 bavuye mu byabo muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera imirwano ihanganishije ingabo za leta y'iki gihugu n'abarwanyi umutwe wa M23, uvuga ko mu gihe baba batabonye inkunga y'ibyo kurya bashobora kwibasirwa n'inzara. Mu itangazo ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu OCHA byashyize hanze, byavuze ko imirwano yatangiye ku itariki 23 Werurwe 2022 yatumye ababarirwa mu 80 bahungira mu nsengero n'amashuri biri mu nkengero z'umujyi wa Goma. Uyu muryango wakomeje uvuga ko imirwano nikomeza ubuzima bw'abaturage buzarushaho kujya mu kaga kubera kubura kw'iyo mirwano ndetse no kubura ibyo kurya. Kuri ubu imirwano irakomeje, aho ingabo za M23 zamaze kwigara uduce twa Kibumba, Nganzo, Kibu, Kigarame, zikaba zirimo kwegera agace ka Rugari, aho abaturage batangiye guhungira i Rumangabo, naho aba Kibumba bakomeje guhungira mu mujyi wa Goma. Imirwano rero ihanganisha M23 n'ingabo za leta ikaba ikomeje gufata indi ntera, aho kuri ubu uyu mutwe wamaze kwigarurira uduce twa Kibumba, Nganzo, Kibu, Kigarame, ukaba rero usatira ibigo bya gisirikare biri mu gace ka Rugari, aho abaturage batangiye guhungira i Rumangabo, naho abakibumba babo bakaba bakomeje guhungira mu mujyi wa Goma, nk'uko bigenda bigarukwaho. Amakuru ava muri Kongo akomeza kugenda abyerekana. Mu mujyi wa Bunagana ku mupaka wa Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta nyoni itamba, abaturage bawo bose bahungiye muri Uganda kubera imirwano ishyamiranyije inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC muri ako gace ka Rucuru. Inkuru ni Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cya Uganda. Uko niko byifashe aho mu mujyi wa Bunagana, urujya n'uruza rw'abantu, abamwe bashoreye amatungo yabo n'abandi bikoreye ibikoresho byo mu rugo, bose bashaka aho bakwegeye ku musaya. Abantu bose baturiye umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo bahungiye ku ruhande rwa Uganda. Amakuru aturuka muri Kongo agaragaza ko abantu baturutse hafi na kure bahunga, kandi akarere kabo akaba gakurikiranwa n'ingabo za MONUSCO n'abasirikare bake ba leta.
umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda wagarutse uko byari bimeze amezi abiri ashize ubwo imirwano ikazi yatangiraga bwa mbere. Naganiriye n'umwe mu bahunze ambwira ibyasize inyuma. Nasizeyo indege z'Ibunyana biza z'aba FARDC ariko nabariya bo mw'ishamba baratugarukana bagera Ibunagana tena mvuyeyo buno baba bakubise bakasubirayo nimba byabaye usefini none yo mvuye abantu benshi baracyahunga kandi benshi bari kugenda ariko kurarayo nto bararara muno gitondo tena basubireyo gutyo. None wowe uri umwe mu bagiye kurarira ku Uganda? Ndarara hano i Uganda. Area ni hatari ntago nararaje. Ikindi wabonye no munsi ku manywa ruriyo barwana barasana n'iki wabonye? Hari abantu bakomeretse wabonye? Akomeretse abasirikare bacu bonabonye bani bo bajyanye igisoro nibo nabonye bakomeretse. Twirutse cyane kumvishije amasasi gabaye menshi turiruka byose kandi ibintu byose twirukanye byose twabiretse. Wowe ko waruri aho Bunagana nta muri Kongo nta ibyo bisasu barasaga nta muturage byakomerekeje cyangwa bigasenya nk'amazu? Hari umuturage ngo barasha ariko nambushije bari kubivuga iriya zakureto ariko nta hano mu Bunagana amazu gabomoke cyane babomoye amazu menshi cyane hariho n'umushumba wapfuye hariya Masoro. Hanyuma abasirikare ba MONUSCO bo bari hehe? Nabo bariyo bahagaze hariya imukarambo. Abategetsi ba Uganda bavuga ko ubu abantu barenga 5,000 bari mu mujyi wa Bunagana. Aba bakurikira abandi barenga 25,000 bari mu nkambi y'impunzi ya Nyakabande naho abandi akaba barajyanwe mu nkambi nini ya Nakivale. Iri hunga n'ihunguka bimaze igihe kirenga amezi 2 riba. Hagati aho inyeshamba za M23 zirahakana iby'ingabo za ONU zishinzwe kurinda umutekano muri Kongo MONUSCO zavuze mbere ko izo nyeshamba zazigabyeho igitero. Mu itangazo rimaze gusohorwa na M23 bavuga ko batigeze kugaba igitero kuri abo basirikare ba MONUSCO ahubwo ko MONUSCO ari yafashije ingabo za leta ya Kongo kubarwanya. Ingaruka z'imirwano ziravugwa no mu Rwanda nkuko bigaragara mu itangazo ryashizwe ahabona n'ingabo z'icyo gihugu. Ibisasu byaturutse muri Kongo byibasiye uduce tw'akarere ka Musanze byangiriza imitungo ndetse bikomeretsa n'abaturage kandi basaba ko hakorwa iperereza. Kuri ubu ituze rito ryagarutse ryemerera abantu bake gusubira iwabo gufata ibikoresho byo mu rugo hamwe n'ibyo kurya hanyuma bakagaruka kuryama muri Uganda. Igisirikare cya Uganda nacyo ubu kiryamiye amajanja dore ko benshi bashizwe ku mupaka kurinda igishobora guhungabanya umutekano ku ruhande rwa Uganda. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ignatius, umaze kubivuga yuko hari bisasu byavuye mu karere ka Bunagana aho abasirikare ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo barwana na M23 bigwa mu Rwanda, ni mu karere ka Musanze na Burera mu majyaruguru y'igihugu. Eric Bagira ubusa yakurikiranye iby'inkuru. Amakuru y'ibisasu byagize ingaruka ku baturage bo mu karere ka Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Ijwi ry'Amerika yamenye kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ahagana saa 5:15. Isoko z'Ijwi ry'Amerika zitubwira ko haba hatewe ibisasu bya bombe bigera kuri 5 ku butaka bw'u Rwanda mu mirenge ya Nyange, Kinigi mu karere ka Musanze ndetse no mu Gahunga ka Burera. Abaturage babibonye uku niko babitangarije abanyamakuru. Duhereye kuri uyu mumama. Narindi hano mu rugo kubanjure yana dore kuwanje ni hano. Ubwo ngiye kumva umuturage kazi wa mukobwa witwa Vestina yavuye mu kazi. None nanjye mva mu rugo ngiye kusandire kuri kansoro. Ngiye kubona nyumvize ibombe cy'ikino iri muri lab. None nyumva abantu bari kuvuga ati mu Kinigi inzira ridutse. Bateye igibombe. None ndavuga ati reka nyurukira mu rugo nze kureba abana bagiye kusura ntasanga abana bose basize bapfuye. None ngiye kugera hano nyumvize umutware kazano birangiye igibombe kimugwiye. Nange nyiruka ndikuza mu rugo. Nuko mbibonye basubwa nandiko mbyumvise. N'imyenda dorangizira hejuru. Izindi dore amaraso hano garuzuye n'amaguru manzaga natsikira hari. Ababonye cyangwa bumvise ibyo bisasu bavuga ko byaba byakomerekeje abanyarwanda bagera kuri 3 mu karere ka Musanze. Uyu mugabo arabwira Ijwi ry'Amerika ko yagize uruhare mu gutera urumwe mu bakomerekejwe n'ibyo bisasu mu karere k'Ibirunga. Byaguye ahantu hatandukanye ageze muri 6, byaguye mu Kinigi, kigwa hano Kigakagano, kigwa no ku murenge wa Kinigi ngirango. Ariko nje uriya we kikigwaho ko kanya tukimenya ko akimukubise nyambye mu itero nsanga byasambagutse cyane amaguru gahiye kujye no kufata tukaya tukayahuza kugira umuntu abone ko ashaka imyenda. Twiyamaje n'indi myenda y'abadamu bawe baraho twayimwatira
tumushora turafata tumushyira mu ngobyi tunamuheka ubwo nje ngombwa ko ngaruka ko munsi demerwa hakinguye ariko bivuze ngo inyoni yacanyaguje kuko we nta kintu nakomaga no guhumbya byari byoroshye. Uretse abo abanyamakuru bakorera ku butaka bw'u Rwanda mu majyaruguru bumvise ko bakomeretse barimo kuvurirwa ahantu hatandukanye, banabonye inzu igisasu cyashwanyaguje mu murenge wa Nyange. Nyuma yo kubona iyo nzu hari n'ubuhamya bw'abari aho. Ni inzu yangiritse cyane yose ntubireba, urikura kuntu amabati yose yavuyeho, igikuta kimwe cyacitse, ruguru mu gikoni hose urikura kuntu habaye, mbese byari bikaze. Isoko z'ijwi rya Amerika zageze mu gace byabereyemo mu karere ka Musanze zabonye ahantu hagiye hagwa ibisasu bikangiza ibintu bitandukanye. Uwo twavuganye yatubwiye ko yabonye ibiti byarimbuwe n'ibisasu byarangiza bigacukura aho byaguye. Yatubwiraga ko yabonaga abasirikare benshi, bigaragara ko umutekano wakajijwe ku ruhande